To su lepote Zlatibora, a etno lepote, vidite, kulturno-umjetničko društvo Lira. Malo pričajte nam o njima. Ove godine smo obeležili 25 godina postojanja sa jednim lepim godišnjim koncertom u Dečjem kulturnom centru. Inače, naše prostorije su u Ustanovi kulture Palilula, gde je izgrađeno novo pozorište, znači imamo još jednu pozorišnu scenu i scenu za ove naše folklorne manifestacije. Lepo, i znači ova godina će biti uspešnija od prethodne, a i prestupno je trebao nešto da se preskoči, jel tako? Imamo jedan dan više. Za vežbu. A sada ćemo vidjeti igre iz Kosovskog Pomoravlja. Molim jedan veliki aplauz i igru. Bravo, kulturno-umetničko društvo Lira iz Beograda. Videli smo igre iz Kosovskog Pomoravlja i sada na putu prema Beogradu svratit ćemo do Leskovca. Ima razloga.